विश्व सम्पदा थलखेतया तगु यल लाकुली बिना मास्क प्रवेश निषेध अभियान ह्याकुगुदु यल महानगरपालिका ऐतिहासिक ल्याकु परिसरे मनुत मुओ मुना चोंगुलिन मास्क अभियान अन्तर्गत हापाङ्गु चरने मंगलबार निषेध थटे व्यवस्था यानागु थका थागुदु मास्क अभियान छोले महानगरपालिका थासे जनचेतनामूलक सामग्री बेगु ज्यालिसे हेल्प डेस्क तक तया तगुदु थटे कोभिड लुए या त वाचाका गुली मनुतेस थपी सचेत जुया मास्क तेगु अनिवार्यताका मास्क तया चोंगु दुसक गुली स्या मास्क मतसे निर्बाध रूप इरु थुरु जुया चोंगु वो गुली स्या पाछि कथा मास्क तया तगु खने मरु पर्याप्त मात्रा जनशक्ति या अभाव व सम्बन्धित पक्ष बालको नियमन व अनुगमन मयागु कारण नगरपालिका नो मास्क नो इन्ट्री थया चोसान व्यवहारे थासा खने दया चंगुमरु थते महानगरपालिका ह्याकुगु थुगु अभियान नारा जक सीमित जुगु खला थका आपला मनुतेस चुता पुंका चंगुदु